Githagathago kiragomeire aikari a nyumba ino tuku wa muthenya wa ira thutha wa amwe ao kuona miatuka minene. Andu ma notice kwina cracks, then andu merwo niki atika maumeja nyumba kinya kumenyekana ni atia. Githagathago giki ni kirahutirie andu angi amu ona aikari a nyumba iria iriganetie na broti ino ni maratarirwo mathame gugitigirwo yaya kumomoka. My neighbor ena nyumba araka na ni anjiririe kugwa na yahota kugwira nyumba yakwa. Riu no kumakaninde ndaigua ndamaka tondu andu akothe ni merwo mabe matikurara guku. Kuratuika thina uyu uraumanina na mwaka uria mwene akoretwo agiakirira unyitanite na nyumba ino uria wambitie kumomoka. Munini wa kamishina wa Kikuyu uria urokire gwikinyia handu haha ni arutite watho nyumba ino ithamwo fiu na imomorwo itanacungiriria hathara. Kile tumefanya saizi ni kuhakikisha kwamba hizo nyumba ziko karibu zote zimekuwa evacuated. Alafu zaidi ya hayo tunangoja machinery ambayo tutatumia kubomoa hili jengo. Kurerekana ati waki wa nyumba iyo timuhitukie na kuratuika ukoretwo gitwarithio utuku na muthia-ini wa kiumia. MCA wa gicigo giki Bainare Wainaina ni amenereirie ungumania uria ukoretwo ruhonge-ini rwa mibango na miako kaunti-ini ya Kiambu akiuga niguo aracungiriria mathina ta maya. Parana kana aria maroraga miako he hindi marugamitio ni gukorwo matiraruta wira uria kwagiriire nikio urona nyumba andu mathire makianjia gwaka kihorera horera. Kwa ihinda riri andu 25 aria maraikaraga nyumba-ini ino na aikari a nyumba iria mariganetie matire na wa gwika otiga gwetha uikaro mweru nyumba ino igietererio kumomorwo. Handu-ini ha Inooro TV, retwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.